Shalom. Parasma dita saluna paparatugas sinaga. Nawar hami Ketua Cabang PPDSB Simalungunonom doon ng jajaran na. Nawar hami Kamat Penasehat. Nawar hami akan najojo nami tugas sinaga na hadir pertikano na hormati hami sa luhut na tugas sinaga boru bere nasubui tujuh sada bersada na perjolo totong do kita medok mau date dua mata dibata ala tileon tujuh kita hahi pasok diri kita sian ganun inganan tabi buita pajupang di partikiano di bagasan kesehatan do las nirohan dia kadamang do dainak saksone nang akka iwotonan do dainak kalau di dunia dua tidak kenal maka tidak sayang. Karena tak sudah negara kamu menadam, ibu petadam maju diriku, Tuhamuna asa sudah kamu memfoto, dia luar sidanakku mangihut sinaga, nama ngalapau menang nanahuara, boru rajai, boru nabi debulu, dong mau enang, saya siapkan. Sektor bilu buat sektor sama jago juga, baru tukar coba sektor ramah kan, masa amat juga mau udah ada nih, tunggu pikir hono keselamatan kan, anggo asal sesama serdo ada yang ngapangarat to, nanti dua ide lahir ide nama, dan anak dihami obat, duduk bawah sadar buru. Sadar benang makrasuhotan siak kangen ada nawar pohuku moro doai kata pagor dang mangihuk be nga gorna opung pertugi nah pertugi jadi moro dong si tugi sinaga direktur PMH nah hampir sarupa me saya tunggu anggini ba rakuan di Jakarta. Jadi saya ada sudah ngakarijo. Jadi songon jabatan mama karir au pesiu, habis pesiu do be uno bulan lalu. Jadi anggo karijo kuna saya lengon jaksa. Sudah Indonesia ku kelilingi. Di Medan NTT, Manado, Kajawa, Kalimantan, nakaliling selama 70 tahun. Alayon ng bulan na lalo, alanaw ponopulu, kasiyuma, sesuai do peraturan ni pemerintah. Ni jalok ka paso-paso, maritete ka ulaw ni, ay tigahadaw ka kepala kejaksaan tinggi, sampai mana terakhir, Kesa Bersada, staf ahli ni Jaksa Agung, Persiuman, belum ada. Kadang do dainang di samping ini sebagai kejabatan karir akan serang bodoh kamu 12 tahun mau nagabe panggonggomi manang na ketua umum di Sinaga sejak 2010 2022 lalu. Nah kemudian tahun 2011 lalu ipangidoka nama rolong ni roha pembaran ni Raja Lutung dotong ekon Sinaga itu septangan ekon itu kedua inna aru kedua ni pembaran si Raja Lutung sedunia dari 2011 lalu. Jadi ada hamudo buah baju ni Raja Lutung ekon hamudo ada jauh ni dari kedua Indonesia terus roha
dalatod day doon. Tas niruan doon. Tas sa tulap ni Gugu. PPTSB sejak 2010 sangat luar biasa perkembangan dang na memuji diri dang na pabuah-buahon na binay alay toto ikot patorangon do asalam belga asalam tarudi kita songdiro na kita namar sinagaw takas songon na binotomura akadamang akabapaan iba na babato marbaba na maramarang kita paparintuloy sinaga ay mula sebelum 2010 adong PPTSB on ay ulan ni Meda dodo di Jakarta lain ni dang adong bamulutong adok pe kahuta-huta batar song di mara aka namar syari-syarisan dang adong dope gaung na dang adong dope organisasi na segala macam sejak 2010 terpilih aku sebagai ketua Muhado pabelgahon PPTSB so dia do nota sa labdarida hatoropon ni kita namarhamaran do boruna nasa portidio itorido na pikiran bagaimana mengembangkan sinagaon punguanon asal tarida asal tongboy masitadda dakola tarida nay buyo masitaddan sa desanawal buyo sa Natche buyo sa Papua buhay na masitaddan, di mapikiran dakulan alanin sa horong masitaddan tapi kita sinaganabulod natorok si Torok Pinopar maka sejak 2010 terpilih kami jadi ketua mulailah di situ kita kembangkan pembentukan aka cabang-cabang dibentuk masuri cabang-cabang ni punguan PPTSB di Sumatera Utara di Sudema provinsi. Jadi sampai sadarion nungma 152 cabang PPTSB se Indonesia. Sa polisia ma provinsi. Ima nuaing jalaon sude boydon saling berkomunikasi. Artinya mulai sian Aceh doha tu Papua ngarong pungatta sinaga. Ngadong bepunguata. Adong namasa Aceh, aboy iboto par Papua. Adong namasa Papua, aboy iboto par Aceh. Suaksoni ng dua-dua na lain. Artina, molotong adong pe. Sa tong-tongan ni Poparani, adong na hawapan. Adong akan kecelakaan. Ada sesuatu yang musibah di luar daripada daerahna. Kamu masih tolongan. Orang iber KTP buru sinaga inna iber KTP na pahutana Medan inna. Kahit tori telepon tu Medan. Adong burutta songonon. Alamat neson cek kamu jolo. Tohodon isiro napuna sagelle. Itori telepon iber KTP na bah buruk pudo anak pudo. Itor manganggu. Una poda marsak kamu. Pos marhamu urus kami pe ipapon. Ubok kami pe hutarok kami pe Medan inna. Songolima nuay situasi ni hasadaw ni sinaga sisada dulu anak sisada dulu boru sisada arsak lo sisada lasneroka. Dia ka daerah-daerah na lepe songol. Adong ka na masa nung ka masih botoan. Na bu ibantu mo masih tolongan. Alana mono na julo ay kita pungat taw mo dito adok pe pungon ala ni holan ng pesta do. Asa buhay magdala Jabbar. Isa siya kangan, isa siya pudan Jabbar yon. Ito pe sa batas ito pe jalan na taulahu pera dia ka pada datot ta suaksonen para betot tarhirai do pe. Alay nuangi nuangon dangi binata sakkapi. Aro na buhay. Si Babel Gauta sa tabalas rohani ta pertugasin lagi. Melalui ima pikiran ta sehingga sinagaw kita kembangkan.
tabay nakacabang na tabay nakawilahin na asa tababalga asa sulit terhimpun sinaga to. So nari tercatat di keanggotaan ni tugas sinaga hampir 200,000 mahita di tercatat doon na naolo tupunguan naolo mga KTP na sa Indonesia. Ang godo roa lubi sara rubi nasay ay ulan ni kabupaten Simalungun kasar 20,000 sinaga kabupaten Simalungun doon dimulus Indonesia do saya kira bisa dimiliki dari 800,000. Artinya nuaing omma habal gaun ni sinaga buha mabayan na sa tabalas rohata pagalgahon akan nabuhi si patubauta asa tabadaruri taba semangat dia kahita sesama na marang-maranggi do ng kaburuta asa gabitaba paso-paso do akalas ni roha. Sa 2 tahun aleket pinatupa jala boydonon akalamang do dainang mudatuk pera para patodang maboto dope akita naman ang itiro ka margana lain ay buhado sa buhay may margasina kasunok kumpak na buhay adong yayasan na adong yayasan tanwang yayasanon mangurupi ka o parang tugas sinaga yang sangat miskin geleng na adong rohana marsikola alehipeng na nangadong yayasan tangadong mangurupi mengalir ka semangat tua kana malo dan na malo kana berprestasi ya sabta maboy membantu dospe na otik setiap tahun bergulir ron kurang lebih 75 halak setiap tahun harus tiap tahun maka melodongi para patron na perlu lapor hamuma melalui ketua sektor lapor hamu tu ketua cabang asa cabang menerusun tu yayasan asa di tindak lanjuti dia itu tiap tahun dia mah tiap tahun jadi setiap pengi najulani arong ko ya kasinaga hita alay ikon tetek bersipapungan sebab bersipungan bun bol baju pangkarong kaparheben asa tadan tujo akong dan kabesiswen na gimana Juli? Sanggadong, baboy, molodang, badangadong, molo sel 10 tahun, molo rakyat. Aleng kuno ay, ala na wadong gedung ta. Tarado gedung nito ga sinaga sa Portibio di Medan, balai pertemuan. On balai hasil di balai pertemuan on diperuntuk kami untuk kelola yayasan na laho membantu-bantu kegiatan sosial. Sianido jadi itu asa buhi tiap tahun. Buhi tiap tahun itu orang dan buhi 75 nyan. Mula buhi 200 salak karo kenapa tidak nga toro pida kan. Toro pemerintah ke sini. Budang ko pek kana male. Budang ko pek ka sotaboto ya ka pelosok-pelosokan. Alay sementara kemampuan hidup na buhi. Dus nerohat tado bangulo beuri tado retaul tababelga. Ahanang benot tamuse. Asa dok kasilla. Asa buhi kata tapadinggan. Artinya sinaga sampai kapanpun maboy mangurubi aka nagali nung adong maripola PBDSB ngadong berbuah nakola tu pesta nakola na manggulo jabar berbedai ala suju jabari sepura do jabari sakangan nangadong bay PPDSB ngabuhi manolong aka namale aka nasusa adong runwaing pa 10 tahun ambulans ni tugas sinaga asa di siro aka pangarato may kugyo rohana ikon isuato di bona pasukit ngay jemputi torus di bandara ola bayar minyak do ya uang bensin ya do menggaji supir dan kumaneo be 7 juta sa rumah sakit
mula na yung mabuko darudo. Sudah 10 tahun. Inilah menjadi sesuatu yang selama ini kita bayangkan suatu waduh panas rohani kita sinagaw. Ya, asalas roh asa boy lam terida. Maka dengan adanya hal-hal seperti ini yang sudah terjadi, sudah kita naik sinaga atau rasulullah memang sinaga bedok na memang sinaga. Ya, nang mililay sinaga, dawa matoro mang naudok kono. Ay ang ko kita na juluan sa sinaga rin madali sa mangkopang. Sa jalang dang wala madok margana. Habis sinaga rin mana. Akhirnya may layla. Alang pinuotop na wado tarsong di mara. Ang kunaing do, kalau baju pak sinaga ba nga tori. May gugu tangan ni tiubi. Semangat madok sinaga. Ala nong ibereng semangat ta melalui persadaran tahun materi di dia. Amat sayudi. Alas rohana. Dan tukar marga nila, pingaulog ko yung pidya na mga sinaga ba? Taguhap mo sinaga, nga ako na din mga dasongon. Ang marga mo sa ang marga sa sina, nga patalak sabay marga sinaga. Madadat di. Tapi setahun di medan niya mang, sah di. Ada nasida, tadat to di, ala ni, las ni rohani nasida, di kamar marga sida. Sinaga itu rohani nasida, nagabi, among na. Bababeno, talason sinaga na tabame. Ala ni Rok. Baunong gabi ala na korupsi humarsu ito na. Pagkang kaila humar sinaga, ni mo ito, kat sinaka, kulang ko ka, unaw naman ko ito mo ikaridyo ka. Masok ko ito sinaga, ito maburlas ni Roro sinaga, unang pailaw, ni mo ito ka. Tatak sa roho na yaw. Kuboto do aturan, kuboto para aturan. Ang guna lo bailaw do, hulog bangani. Barak si Jaloni lang yang rangi. Si Jaloni. Alay ni do. Kami mau menerima asal membawa ya keberkahan, jangan memalukan marga sinaga. Kalau yang itu yang kau mau kau ikuti, kami silakan sinaga. Oh pasti saya akan menjaga nama baik sinaga. Tapi setahun deh, ingay imedanan akan sinaga semua termata. Ngayon sinaga. Ima alani balgani persadato dilihat Portigo mono tunga dokpe sa sadahalak saya long kupe mang na mangisur pagilekod dirina ya adong kupe kan na mangisur pagilekod dirina na naso makalomohon pebitis bio ula lasong di para batora awis buka-buka do mang kapola terbuka do hita adong go HSBB na tursedaison igati HSBB bahasa si madungut do ay mo bahasa bata na tong go pipitis B bahasa aha di mana mapen HSBB ay mo na ketua mana tinggal rodo tupuan ibere nga babodo ketua boy jadi dia ay sonado kay pungat ta do dangar produksi guru toteso na pangurus halo jaun lea ya bayir mo lo pangurus mo lo tuarok ka mo ka ketua sektor iso ngaira ayala mi hamura olo di muraya karuasi aka pangurus kurang atau mengenai buah dia adalah ketua sektor ya aku bawa berita nabun bekerjunin kan ya soal ini ora sudi bunga nak kamarga do kanagi ngabakkoy na ulo disi anong lope dikita utano na saya olo pagilinggil lekod diri habis itu ngabalga tang marga bersama mak sudi itu hitan main ipuji kamarga dalay ala ni pesat perkembangan ni hasadot sinago at sudi marga do mamusi alang orong gedung ta katorta taber kamu ngaya kamu turat ngaya kamu reha satu kistu tubuh napaso kita mamereng tubutai ina manas ni rohani sudi kita paparanto sinado akan nalay boy soni tababalga tubutai tabayan menjadi objek wisata ya dak pula marga sinaga beroto si marga nalay pengoloroto si marputo-puto ya rata-rata ro 15 juta setiap bulan dapat hasil
ilapor na majagai olan aka kunjungan tu lokasi tu kutai marfoto-foto, adong na ziarah, adong aka marsiol-siol 15 juta rata-rata tiap bulan. Ya. Tercatat doi jauh majagai Islam na jujur. Mungkin mula anak kita mula sama-sama kita, udah masih sahut kita oka. Ay linopuk boleh ya, ay lomokun topuk bunda loka. Dan memang sudah pernah kita coba. Awalnya kita na marang-marang gino ni sinuri binamedjaga. Ada yang hamai dok tu iba. Amang akaparsidi ro pangarte ro pola liba manapu-napu padigen dai iba. So dong apa mana merpanari hunin na. Ya subir be. Ya subir be iparsuara. Alem ko jawon itaripaturo bukuna. Nama bukuna. Om mana poranen na, om may kirim tubangin na. Las roha. Boyong payason, boyak ka diya mabenak ka na dingkan. Ima, sa sitong na, kita namar sinagot. Ulala, amo ka para paton, nagkamura ron sa rate. Lawa mo to, sa jono do, pulang pergi, builo. Sa tong adokpe, sa tadahita, sa berikita. Jadi, nakulak kita sinagabi, parsaulihon, so dia nung adong di bona pasawita. Aka margana lain bahkan turis. Pe naibereng ala songoni baga ni lokasi ni tuwi dong kita kembangkan sejak top 70. Alara top 70 na kula 2 meter, kula 2000 meter deh. Kula tuwi lo. Monggonoai nga 2,2 hektar lokasi tuwi dengan berbagai bangunan-bangunan dan ya penataan bunga-bunga yang bagus sehingga menjadi indah di lokasi itu kita. Wasa ikon. Modo suta pading ketu buha do rohatta mabain minat niya kapangarato makasih di bona pasugid na. Asalan marlubba ma akapoparani manada bona pasugid na jala makasih holi bona pasugid na. Itulah salah satu memang konsep yang saya pikirkan sebagai ketua umum, ya, sebagai ketua umum sonari tungamardala ni do dengan ngasudi kita memarlasnya roha, ngasudi maparsaudion. Akadamang do dainang na 2022 na lalu karena saya sudah 3 periode jadi ketua umum. Artinya ipangido sudiro niyan aka cabang doon aka wilayah sa Portebion ikon lanjut opat tali. Ikon terus jadi ketua umum. Budok anak ko na nao na punasa Margasinago PPDSB. Sudiro ito na punasa. Artinya ikon margati soring do. Asa denggap pungano. Molo tung denggap pe natulog periodion madok mulai tara madok mulai alay ko benot to pergantian sa makibagak kita na marhamaranggi ido molo pungon na deket ido molo pungon na ni halomohon asaw nang adong pargulutan di kita marso molo to kurang pe marsugot na binani manang naisip na jongjong para tapadinggat ay hita do so kita do haduan kita do sonar ay milita do artina molo puwano na sa horas jaladinggan ikumargati son imanidok songot to kahita sude kana marhamaranggi maka mobes 2020 na lalu saya dang beketua gabe di Leon Nasida tong songon penghargaan menjadi Ketua Dewan Pembina ikut tonggo amang hamu dohot mga toy do patureon pungaton asal mubagak inna anggoido pa dosro hatta setuju mau sebagai pembina asa boy itong mangaleon karoha do akan nasihat asa taba lamuli punguat taon idok kadamang do dainang asa didok adong nuaing dita ketua Dewan Pembina jabatan di PPDSB nau Pujo Pame di Parti Kenom. Akadamang do dainang
Di perjalanan tiki do pasiun sonari molora ditadamu ang giniba Insinyur Aliwongso. Insinyur Aliwongso Sinaga adalah salah satu anggota DPR RI, anggota DPR RI sian dapil sumut tulu, sian daerah Taur, si Malungun, Kota Madia, si Dikalang, dan lain-lain. Alay 2 periode gagal, di mana Kang Dohot dan Monang untuk Jakarta 2014-2010 siya. Beberapa waktu yang lalu, Roy mana madapoto nao, abang ketua umum au pidda nama dapil huinna pidda tulia tu Jakarta basa pidda ho ngalu jauh madal-dalan na di hutata Jakarta maju. Jadi dan itu dunibik ko jalan ngolabor tu Jakarta di Golkar di pusat ikonabang do manggatiaw na yang lanjutkan dapil sumutol Noma Kartum inna itu relate tu awampulo map kuning bahasa songonot so kupangido neng jadi anggota DPR na neng ala nang adong pahupo ay mga pahupo pinagtawo na yung balik ko ini pinagtawo rasaon na yung baho betul relate wow neng berpolitik tahu abang asa dalam tabalga sinagaw alana sa laboy bersongodia pabelgaw naka paparento ga sinagaon moro abang pasti dope kupikiro ni koboy monang anosianon asa boy aka tapature dope narbina domeket tu persadan itu ga sinagaw ima pangiduan ni ang giniba Insinyur Aliwongso alani bah niado sama calon pinikiran majuang dia ang kusong oniro pando mo ay nangarok pikiran ko ng berpolitik ako puno pesyum man yan para pahupu majoro ay alana baru lebih marpahupu kan nikul na dalam perjalanan waktu untuk saya mau besta artinya Golkar nga medyo ngayon surat ayo baikon harus segera bekerja. Dong koordinasi doa ke keluarga, pinabuat to kay anak ko do inato suripada, sok-sok ni nakita ka Sinaga, toko-toko Sinaga, sudah mendukung. Daw nga magkitwa, ikoborha mamo, ba asaboy taba taruli taba lasroha ni kita Sinaga. Ay molodong isumuduan non anggota DPR RI songo silamot alas rohata adong isumut tulu adong isumut sada isumut total sampai tulu pada inama kaudion ni mereka Sinaga ala nidok kadamang do dainang ya matahe ala gugulo pipikiran sehat dobe ba atas seizin na keluarga ba nidalo ma aka nasihat niya kana dua-dua sok-sok ni nakadongan-dongan nasian kantor menang nasian aka partai ujungna diterima maresmi ni calon temera menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari partai Golkar. Alanido akadamang do dainang dokonajaloy wado tehe Rama Joao merlaning-laning madapoto nakahanggit ko akapaparanto ga Sinaga asa di boto na sida alana do na tua moro manortorin na jolo maner serjo asa mangajak jadi didok rohako jolo babu ajo waktu kahanggit ko kay botok ko narok kami di dua di dia mada pilot songo dia do ni pion
baru pe asa marani ba matariasot tu akka dunga-dunga na lain. Anan ino ka namang do dahinang nung hampir 10 hari ako daw madapot to kakahita na marhamarangis. Si Malungon, kaudalani, piga-piga tempat sa Tujung Padang, ngalaw to bijek, ngalaw to langkat, ngalaw to sidika lang. Pabuahon, majupay kahita na marhamarangis, bungon ni Bibitisbi. Jala, tung macay las rohana sida, lasian rohana, iharoronami, jala na sida, madok, ba sisa datang yang ma kita sangod dia ma asa saud na pinarsita asa lamtun bergana aduan pungat taon pungat tugas sinagon lima aka nabuy ku tanggap payani siya nakahita na marhamaranggi na kujupahan alanilo kadamang do dahil ng nakalay nami boto nami haroron nami harorokku tu kutataw ala takas kuboto macetorop dahil na marhamaranggi di parapaton sa pedonggo kutatadok dua si bagading adok dua panahatan adok dua parapat di bebulada ala ni hitamar kasina garope na puna arajaon yusang si pangabulon ino haroroko sa kadamang do dayna napabuhon ni Piondo napabuhon rin sa naodo agiat di tayo rohan yan mododus duruhatta dus rohan muna nalaho magorhaton sekaligus laho mandukung ay kung sa dukung muna do tumukin laho jadi dang jadi belga sinagaw basa sa sauro belga sinagaw napabelgaw sinagaw ayaw nga pasiyo sebenarnya ay hulan majagay jabu pero madadala ni na ina mapikiran alay ala ni holong na marsinagaw holong terus nang marna putus mamerik persadat tahun itu saya dong pe niat so dia mana artinya mang ni olope nalahu calon anggota DPR RI dang dalam mga luluy ngol dang law mga luluy hepeng biaw lahu yaw sadi dang na mga luluy jabata biaw dang na mga luluy aka goar ayang goguar do artinya ngasude manada ang jabata pe ngasude manada ay ulala molo punguat do kita tugasina ka sa Portilyon sa sabang Marauke na manada ang mabot doksoni ng radyo alay sa sitong na so dia manabuno ko ibayenon asangkit doy patoreo nakahutata patoreo nakahitak ka na marhamaranggi yari-yari marsugot ima nanay si pikiran molodus rohatta dos ng tahita disakap ni rohanami molo tabay sisa urdut tita diurdut nami na upatarya sa tuhamuna umma na upabok kami tuhamu kadamang do dahilang kita na marhamaranggi asa hamu majunya parjuluk akahita na marhamaranggi marsi pabubuan tuaka todokta kita na sajabu kita na marhura guru asa boto jolma asa lamitan da jolma asa yari marsugot molodung adok daftar calon tetap bulan nono keluar kita asa boy tarahan asa saud natapasita di 2024 Februari nanay rom di makadamang do dainang nahubabuan tu kita untuk pe na marlaning-laning sa unang bentuk ni pagkipangata sada horong ko na masyahulungan ala ni rahu ni mudang do kita na marhamaranggi nakik pudok nang maraniyaw to kamarga na laylay do aka na dong pangisini puta para pato nakasiray manang dadiya jo yang gusto tuhita na marhamaranggi parjolo tina taryason aka na dong dipikiran
alalima akadamang doho dainang no pabotot pihita ba pos jorohaku nadong na di sunon nuay bro adong suku-sukumu siap daw laho magbigay kapatanya muna so dia masa saud aka sakapton laos buhay man yan hamuma magberitahon tu aka nalalay asa hamuma masugot na jadi buhay dohonon songon tim pang nabiga-biga halak na nang mangula di ari-ari berikup na muse songon lima harapan Panginoon nami Tuhan muna akahang ginami burung nami lain nami nadong di tempatong na orang dobi dia keterangan nami ba marsi mapak kita alim beruntung adong doa ka sukut-sukut do adong marang nasaran pendapat dia ka kita na marang-marang di na idison siap do kami menanggapi kita berdiskusi so ini makadamang do dainang nabulu patorang basa ma tu MC protokol muse pagpikyan ng oras.